Alergije. Ambrozija. Ovo je recept doktora narodne ruske medicine. Ovaj sirup je odličan za alergiju, ali i pomaže čišćenju organizma i veoma je dobar za stomak. Sastojci: celer i med. Operite celer. U sokovniku iscedite sok od lišća, stabljike i korena celera. Ukoliko nemate sokovnik, celer sameljite ili ga izrendajte na najsitniju rendu pa istisnite što više možete soka iz njega. Sipajte taj sok u teglu i dodajte isto toliko meda koliko ima soka. Zaklopite teglu. Smes umućkajte dok se med ne rastopi. Čuvajte u frižideru najviše do 7 dana. Pije se 3 puta dnevno, puna supena kašika pola sata pre jela. Pijte ga svakodnevno tokom cijele sezone cvetanja ambrozije. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.